USAID-ov projekat Pro budućnost koji implementira CRS zajedno sa partnerima ove godine odlučio da podrži projekat udruženja Drvo različitosti koji se zove Uključivanje nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine u volonterske aktivnosti EOF-a. Ponosan sam na to što sam dio EOF-a 2019. To je bila savršena prilika da upoznam neke nove ljude, neke sadržaje nove i drago mi je što ovo sam prvi put volonter i to mi je lijepo iskustvo. Meni je drago što sam dio ovoga, jer poslije 35 godina se ovo opet ponovi, meni je čast i zadovoljstvo. Prije svega na otvorenju, na ceremoniji na Koševu. To je znači, neki najljepši osjećaj koji sam doživjela. I ponosim što sam volonter ovdje, tačnije na EOF-u 2019. godine. Ove godine 10-ak mladih ljudi se okupilo i imali su prije EOF-a nekih 10 dana edukacije o interkulturalizmu, zatim su učili o medijima, o medijskom izvještavanju, učili su o nekim komunikacijskim vještinama, učili smo o sportovima koji će se dešavati na EOF-u i oni imaju sada priliku tokom EOF-a da prikažu svoje znanje i da pokažu vještine koje su naučili tokom te edukacije. Na obuci smo učili neke stvari koje nam pomogle da možemo raditi na terenu, da pričamo s ljudima. Meni je drago što sam dio ovog projekta i puno sam naučio od te obuke. Obuka mi je pomogla baš da pričam sa vama, da radim na komunikaciji. Ovdje na EOF-u ja sam dobila jedan mali zadatak, tačnije da pratim i da pomažem svojim kolegama, da provjerim gdje su, šta su, da li su gladni, je li sve ok, imaju neki problem. Pored toga što će pokazati šta su naučili, također imaju priliku da se druže s drugim ljudima iz drugih zemalja, zatim drugim ljudima iz drugih sredina, da povezuju se, da nastave poslije, da se druže zajedno, da možda neke projekte zajednički rade. Upoznali smo ljude iz raznih zemalja s kojima nadam se da ćemo ostati prijatelji i dalje u kontaktu. Grupa naša je super, svi uklopili smo se i dole u Rajlovcu kasarni isto svi su dobri, svi su jako komunikativni. EOF kao jedna sportska manifestacija koja okuplja omladinu, volontere, bila je jedna od prilika gdje mladi iz nacionalnih manjina mogu da pokažu svoje znanje i vještine koje su naučili tokom edukacije na našem projektu Uključivanje nacionalnih manjina, omladinske populacije u Bosni i Hercegovini, volonterske aktivnosti EOF. EOF nam je donio, meni je donio taj olimpijski neki osjećaj. Kao što su moj tata, moji roditelji su imali tada 84. godine, tu su imali ta olimpijada i sada sam ja dobio priliku u moje vrijeme da osjetim to. Ponosna sam što sam dio EOF-a, znam da ću za nekoliko godina kad budem imala svoju porodicu moću da reknem da sam ja tu učestvovala i da sam ja bila dio toga i da sam doprinijela ja svojim radom.